Razbudi se. Večer vas izgleda našija čator. Što pravac u nas? Nije ne sme vistinski zatvorenici. Tikvi ne sme. Zato što se uštigi nosime ovijalište. Slušajte. Ke nema je sad dobro. Samo neka se pokažete. Да ги префрлиме прeko жиците. Kojeg ostori to? Ti! Ostanatite v kamioni. Koji го предава? Ке не изстрелеците. Drži ga naokolo, onoj so glava kako Golgas. Pак ќе ме влачкат некаде мечином. По-добро би било. Много да не лаеш. Čekaj je podaleko od moja lika. Ene ga. Sam. Treba da mu oprostiš.
me Kapakov. Da izleze me na vozduk. Ovdje se zaduši me bo sobstvenata smrdeja i mučka. Što sme mi? Što sme? Vojnici ili dobitok? Što je? Što se zverite po meni? Evo, otvori me Kapakov. Otvorite go Kapakov! Otvorite go Kapakov! Otvorite go Kapakov! Ajde, po mene! Po mene! Mamo! Otide student. Bartok je napravio topniku. Naša sam. Da. Spuštaj! Ovdje ba čovjekut. Ostro, veli? Ele pojedini, tekoj!